Twagira ngo ikipe yowe n'abasivile mwana, ikipe yowe n'abasivile wa Peru bizije we n'igisirikare yakina gutya abakinyi nta mbaraga ntaki wabonye kurota ajya kubwira umutoza ntabwo ikipe yowe n'abasirikare ikipe yarugwa n'umujenerali gakina gutya abakinyi bagakina ibyo bashaka gutya ajya ngo nabo bakeneye umutoza. Nakinye yamunaniye wagakura mukazana ikipe ntabwo iyobowe nge nubwo ndenganya abakinyi ikipe iyobowe nabi ubundi se dufite umuyobozi irabura igitsure nta gitsure ifite ruboneka arakina umupira akawusubiza inyuma ukabona nta kigenda umuntu ararase ukabona nta kibazo yifitiye nta fitness nta cyewana ni danje mwana irabura igitsure muri aperi nta gitsure ni igitsure nta. Nyuma y'imikino 11 imaze gukina muri shampiyona ya 2025-2026 APR ifite itsinze 5 gusa zingana n'imikino yanganyije. Kuri ubu haribazwa niba ikibazo ari umutoza, nimba ari ubuyobozi cyangwa abakinyi badashoboye, cyangwa nimba ari rwego nyakuri rw'ikipe y'ingabo z'igihugu. Umusaruro n'imikinire ya APR FC byatangiye kwibazwaho mu mpera za Kanama ubwo yiteguraga irushanwa yise inkera y'abahizi bikarangira iherekeje andi makipe yose yari yakinye. Bamwe bati ni imikino ya gicuti nta kibazo. Bidateye kabiri gusezererwa muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup itarimo amakipe akomeye azwi cyane yo muri aka karere keretse wenda Singida Black Star ndetse na Al Hilal Soccer Club yayitsinze. Ibyo ngibyo nawe bitinzeho kuko iyi kipe yari ihagarariye u Rwanda yatahanye umwanya wa gatatu. Gusa ntibyatinze kuko benshi batangiye kwibaza ko urwego rw'ikipe rwaba ruciriritse ubwo yatsindaga ikipe ya Gicumbi FC ibitego 2-1 bisabye iminota y'inyongera. Bamwe bati ni iby'umupira, abandi bati nyamara ikipe ntabwo ikina neza, bitangira kubayobera. APR yatsinze Mukura igitego 1-0 mu mukino wakurikiyeho, ariko wasize umusifuzi Ishimwe Jean Claude bakunda kwita Cucuri ahagaritswe kubera amakosa 3 yabayemo. Aho iyi kipe yihuye yagaragaje ko yagize ingaruka zikomeye mu musaruro yabonye. Kuva icyo gihe umukino iyi kipe y'ingabo z'igihugu yakinye abakunzi bayo bagataha banyuzwe nubwo yanyagiyemo mu Kieba Rayon Sport ibitego 3-0 ndetse nyuma yaho yatsinze umukino wa Etincelle FC na Marine inganya na AS Kigali ndetse inganya na Polisi inganya na Gorilla. Gorilla yarushije APR mu mukino wabahuje buryo umukino warangiye amakipe yombanganyije ubusa ku busa. Buri wese arimo aribaza kino kibazo avuga ati ese mu by'ukuri ko tureba shampiyona y'u Rwanda, ko dukunda APR, ko dukunda Rayon Sport, ko dukunda umupira wo mu Rwanda, APR yaba iri kwitwara nabi? Kugeza ubu iyi kipe yambara umukara n'umweru iri ku mwanya wa kabiri muri shampiyona, irushwa amanota 6 na Polisi ya mbere, ndetse iyi kipe iyoboye yirusha umukino umwe ku buryo yamaze gukina na Al Hilal iri mu makipe abiri yo muri Sudani yongewe muri shampiyona nyuma. Bibutse yuko hari amakipe abiri ari gukina muri shampiyona y'u Rwanda arimo Al Merrek na Al Hilal. Aya makipe rero imwe yamaze gukina na Polisi ikaba itarakina na APR. Bati rero nimba Polisi ari ikipe iri kwitwara neza buryo buri wese ayiha amahirwe yo gutwara shampiyona, ariko ikinyuranyo kikaba ari amanota 6 gusa mu gihe irusha APR umukino umwe, birumvikana ko nta byacitse rwose ndetse byashoboka ko ayo manota yasigara ari 3 maze APR ikazongera kwigaragaza. Buri wese agahita yibaza ati ese APR yaba ifite ubushobozi bwo kuzayabona ayo manota 3? Ese niba Rayon Sport benshi bahurizaho ko imaze iminsi ititwara neza, idafite umutoza n'abakinnyi beza, ijya kunganya amanota na APR, ubwo si urwego rumwe amakipe yo mu Rwanda ariho?
Muri uyu mwaka w'imikino nibwo ikipe yo muri shampiyona y'u Rwanda yinjije ibitego 3 mu izamu rya APR ubwo yatsindwaga na Musanze ibitego 3-2. Ni mu gihe byaherukaga muri 2016 itsindwa na Rayon Sport ibitego 4-0. Ubundi imikinire ya APR FC muri uyu mwaka w'imikino ikomeje kwibazwaho na buri wese. None se nimba ari uko bimeze muri APR ubwaho birapfira hehe? Uyu ni umwaka wa gatatu w'imikino iyi kipe y'ingabo z'igihugu iri gukina kuva isubiye kuri politiki yo gukinisha abanyamahanga. Politiki yaherukaga muri 2012 ariko kuva 2023 abakunzi bayo bakomeza kugaragaza ko batanyurwa n'imikinire yayo. Abafana bayo bakomeza kugaragaza ko batishimira imikinire y'abatoza kuva ku Mufaransa Thierry Froga watoje umwaka w'imikino wa 2023-2024 atandukana n'iyi kipe nyuma yo gutwara shampiyona. Darkonovic nawe watandukanye nayo iri mu nzira zo gutwara ibikombe 3 mu mwaka w'imikino wa 2024-2025 ariwo turangije, ndetse na Talib Abdelrahim uhari uyu munsi. Gusa nanone si imvugo z'abafana bamwe bafata ko baba batazi umupira, ahubwo uburyo APR ikina muri uyu mwaka w'imikino bitera buri wese kwibaza ikibazo yaba ifite. Bikomeje kugorana ndetse no kwibazwaho na buri wese. Mu mikino myinshi imaze gukina muri uyu mwaka w'imikino, ikipe ya APR ni ikipe irushwa n'iyo ziba zihanganye, igurwa no kure mu buryo bugana mu izamu, ku buryo nibura ihusha uburyo bwinshi ndetse no guhererekanya umupira mu kibuga biragorana cyane ku buryo bugaragara kandi bufatika. Kugeza ku munsi wa 11 wa shampiyona, umutoza Talib aracyagorwa no guhitamo abakinnyi 11 beza bashobora gukinana bagatanga umusaruro, ndetse aracyagorwa no gukora impinduka zishobora gukora ikinyuranyo binyuze mu gutoranya abakinnyi bakwiriye kumenya igihe gikwiriye bashobora kugira mu kibuga n'ibindi. Uyu Talib w'imyaka 32 akomoka muri Maroc, ni umutoza wa APR ivuga ko bafitanye umushinga w'imyaka 3 uzayifasha kubaka uburyo bw'imikinire, dore ko afite ibyangombwa bya UEFA Pro ndetse na CAF Pro. Mu gihe cy'umukino umutoza ashobora gukora impinduka afashe icyemezo ku giti cye cyangwa akakiganiraho n'abo bafatanya bamwungirije. Niba y'abatoza ya APR ibiriho abantu 8 bose, ariko mu by'ukuri abatoza ni 4. Abo ngabo ni Talib ubwe, Haji Tayib wabaye umunyezamu ukomeye muri Maroc umwungirije, umugabo Alexis utoza abazamu, ndetse na Chahid Mohamed ushinzwe kongerera ingufu abakinnyi. Ukurikije imikinire ya APR igaragaza mu kibuga uyu munsi, ushobora kugira amatsiko y'uburyo yitoza n'urwego abakinnyi bayo mu bijyanye n'imbaraga, uburyo bashobora gukina iminota myinshi badasubiye inyuma cyane. Benshi mu bakinnyi ba APR bagaragara nk'abakinana ubushake buke cyangwa se nk'abatari ku rwego rwo gukinira muri iyi kipe, kubera uburyo nta kinyuranyo bashobora kugaragaza mu kibuga nk'uko byahoze abantu bose bahoze bayikunda kandi bayubaha. Ibyo biba kuva mu minota mike ya mbere abatoza bayo ubona bafite icyizere ko isaha n'isaha biza gutanga umusaruro, ndetse nabo nta gitutu gikomeye bajya bashyira ku bakinnyi kuko ari gake umutoza Talib aba ahagaze cyangwa ngo yereke abakinnyi ko bakabaye bahagaze mu kibuga n'ibyo bashobora guhindura. Umutoza aba yiyicariye nta bintu byinshi abwira abafana mu minota ya mbere, cyane cyane y'igice cya mbere. Nk'uko ku mikino hafi ya yose ya APR ariyo kipe igera nyuma mu kibuga uretse abanyezamu, iyo bagiye kwishyushya no gusimbuza biragoye kubona umutoza Talib aba uwa mbere mu gukora impinduka igihe yatsinze cyangwa se igihe yatsinzwe. Akenshi iyi kipe ikora impinduka ku munota wa 70 cyangwa nyuma yaho. Abakinnyi bayo badasimburwa ntibapfa guhinduka.
ese umutoza Taleb iyo abonye iyi kipe ukuntu ikina abivugaho iki? Iyo abonye ukuntu ikipe ikina, iyo arebye ukuntu yitwara, iyo arebye abafana ibyo bavuga, iyo arebye umwuka uri muri ekipe, akareba n'ibindi byinshi, ni iki abivugaho? Mu kiganiro n'abanyamakuru cyakurikiye umukino wa Gorilla, umutoza wa APR Abdeltalib yavuze ko bihariye umukino wose ariko bakabura igitego. Yagaragaje ko mu byuho bagifite harimo kuba umukinnyi Djibril Ouattara atarasubira mu bihe bye byiza nyuma yo gukira uburwayi bwatumye amara hafi amezi 3 adakina. Ariko ati haracyasigaye indi mikino 22 yo gukora cyane, ibyo nta kibazo kirimo. Yakomeje agira ati uyu munsi twabonye uburyo bwinshi tutatsinze, ariko nekereza ko ari umupira ari kumera. Hari igihe uba uri mu bihe byiza, hakaba n'igihe ugwa hasi nyuma ukongera ukabyuka ukazamuka. Talib yagaragaje ko APR yari imaze iminsi myinshi ifite icyuho cy'umukinnyi wo hagati bakunda kwita Memeri Dao, wari umaze hafi amezi 2 adakina kubera imvune yagiriye ku mukino wa Mukura Victory Sport. Aho ku mukino wa Gorilla yinjiye mu kibuga ku munota 72. Ku bijyanye no gusimbuza kandi yagize ati ntabwo nahindura byo gukora impinduka gusa, nanga igihe cyo gukina gihagije. Ku munota 70 ishobora guhindura. Intego yanjye ntabwo iba ari nk'iy'abafana, ntago mba ndi ku gitutu. Ngiye ngomba guha abakinnyi igihe gihagije bagakina. Ntabikoze gutyo nakuramo abakinnyi bakimeze neza. Dufite abatoza dukorana, hari utubwira uti kanaka yananiwe. Uyu mutoza yavuze kandi ko kujya kubanza mu kibuga ba rutahizamu 3 aribo Mamadusi, Djibril Ouattara na William Togwi bose akabakuramo atarabona igitego. Avuga ko nabo yashyizemo aribo Mugisha Gilbert, Iraguha Haji na Hakimu Kiwanuka nabo ari abasatirizi bakunda gusatira izamu. Ku rundi ruhande umutoza wa Gorilla Kirasa Ale yavuze ko ibyo umutoza Talib yavuze ko bamwibye penalty 2 mu bice byombi by'umukino ari urwikwazo. Uyu mutoza wa Gorilla yagize ati twari hejuru cyane kurusha APR, ari mu buryo twabonye mu mikinire ni nako twari twiteguye abakinnyi bacu. Uyu mukino twashakaga kubona amanota 3, ariko nyine uko twakinanye turapfa gutwarira rimwe. Ntabwo yaberetse amashusho, ndavuga Talib ayerekana kenshi kuri telefone. Ibyo ni urwikwazo rero, ni ukurema impamvu ashobora gutanga ahubwo kugira ngo arinda akazi kiwe nyine batamwirukana, kuko hari muri APR bamumereye nabi. Ayo ni amagambo akomeye yatangajwe na Ale Kirasa, umutoza wa Gorilla nyuma yo kunganya n'ikipe ya APR. Kirasa yakomeje avuga ko kuba APR yatangiranye ba rutahizamu 3 imbere byafashije cyane Gorilla, kuko abo bakinnyi bose badasubira inyuma iyo badafite umupira. Iyi kipe ya APR izasubira mu kibuga kuwa gatandatu ku itariki 20 Ukuboza 2025. Izaba yakira Gasogi United ya KNC ku mukino w'umunsi wa 12 wa shampiyona. Ale Kirasa utoza Gorilla FC yavuze ko APR bari bayize ndetse ibyatangajwe n'umutoza wayo Talib ari urwikwazo ndetse ko ari ukubeshya. Ati ni ukurinda akazi kiwe kubera ko bishoboka ko ashobora kwirukanwa. Ese wowe iyi kipe ya APR ubona izakomeza kwitwara gutya? Ese ubona hari amahirwe ko yazakira? Ese ubona yazatwara iyi shampiyona? Duhurire muri comment, ariko ntiwibagirwe gukora subscribe.